Od njegove vrata tečeše voda. Veli pejgamber sallallahu inni la'alamu hajaran bi Mekkete kanu yusallimu alayhi. Ja znam kamen u Meka koji mi davaše selam. Kamen. Nešto pejgamber sallallahu dođe ka Ebu Džahal. Ebu Džahal, znate Ebu Džahal, to se kaže Amr ibn Hisham, Amr ibn Hakim. Ime mu beše mudrec, ali pošto nema prihvati islam, pejgamber nisam go nareče kako Ebu Džahal, tatko na neznalici. Tatko na neznalici. Znači onaj koji nema da go prihvati islam, to je na vistina džahil. Gdje islam od desetina? Nul. Ebu Džahal znaš što? To je dušman na islamu. Faraon na ovoj ummet. Zamisli, zede kamenčinja, vrace. Kamenčinja, sitni. I gi stavi za nebo. I to je kaj pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. I vika, o Muhammed, pošto ti veliš deka si pejgamber, togaš pogodi što ima moraka. Što ima moraka? Da li pari, da li kamen, da li treva, da li ptica, da li... Imaš ti milioni predmeti da kažeš. Vaka, pozadi. I pejgamber sa sve oni slušao Ebu Džahal. Da li sakaš da ti kažem što imaš vraka ili pak sakaš ono što go imaš vraka da ti kaže koji sam ja. Znači vidite se ga ova poleka. Ja zboram poleka, sad da me shvatite. I kad da li sakaš jas da ti kažem što imaš vrace ili pak sakaš ono što ti je vrace. To je predmetno što go imaš vraka. Da ti kaže koji sam ja. Ovo se ga misli. Ko je poteško? Da pejgamber pogodi ili poštujemo nego vrati da kaže ko je pejgamber sa sebe. Ebu Džahal misli, reče baš sakam, ovi je da kaže koji si ti. I gi pruži na stavak. Vratno što imaše kamenčinja. I pejgamber ali sam kako reče. Reče, wallazi nefsi bjedi. Ja hađar. Se kom vam onoj voči race je moja duša. Znači, o Allah. الذي أنطق كل شيء koji Allah mu dade govor na sve. Pošto mi ako čitame Kur'an u sura Fusilet, Allah veli kožava na sudni den će zboriti. Antaka kulle še će dade govor lime šahidtum alej. Čovjek će o kožo što je te nosio cijeli život, što svedočiš protiv mene, koji ti daje govor, onaj što mu ovoznoži ovo jazik da zboriti i ova koža će zboriti. Kao što je Allah Đelešanu, i ovo meti, to hadith ahbara, i ova zemlja, po koja nije gazime deneska, i po koja nije plukave, i ova zemlja će zborbiti na sudnji den. I pejgamber pravi dova na Allah Đelešanu, o Allah, koji ni ovozmoži da zboruvame, koji dade život, ovozmoži ovaj kamen da progovori i da kaže koji sam jaz. To je muđize. No što je muđize? Muđize je nadprirodna pojava, fenomen, koji harikul, znači je nadvorog čovječki razum. Znači to u priroda, su čovječki razum, to ne može da se pojmi, da se shvati. Kako na primjer Musa ali se nam, go frla stav i se pravi zmija. To je za nas volševstvo. Znači mi bi rekli to je mađija, znači to je muđize. Od kamen bi se kamila na Salih ali se nam. I kamenot, vallahi, kamenot veli se kom nam on žimi Allah. Ešhadu annahu rasulullah. Se komam vo Allah, ovo je Allahov pejgamber. Peća glasine pejgamberi. Kamenčinjava prozbora. Su izinut Allah. I to i gi zede i gi frli kamenjata. I reče, i mene me mađe psa. Se hafteni. I mene me mađe psa kako što gi mađe psa mnogo luđe. Ovo je mučize. Znači, ashabite ima možnost da go gleda pejgamber ali selam. Živ Kur'an koji odi po zemlja. I sve koga ti imaš tako primjer. Pošto deneska, znate što vi kad ulemate? Deneska nam ni fali autoritet. Znate što je autoritet? Znači deneska nam ni fali primjer. Kaži ti nije kogo da zajme primjer na kogo da se ugledame. Kogo da sledim nije. Ako neko zboruva za islam nije trebao da zajme primjer. Vo zboruvanje, vo telo, vo familija, vo odnesuvanje. Nam deneska ni fali primjer. Znači živ primjer na živ islam. Ashabi to gleda pejgambera islam i mnogo muđiza koji imaše pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. I pegledali, ne čudno da vi jeste jaki vernici, ashabite. Pošto vi mene me imate, vi me gledate mene.
Pa reče, dobro Božji pejgamber, pa ko je najdobrotverniji? Ko je najpobožen? Reče, alladhina ya'tuna min ba'dikum. Oni je koji će dojdat generaciji pokolenja posle vas. Lem jeravni, nema vidova, wa yu'minu bi. A će verovat po mene. Tuba lehum seba merat. Blaze nim. 7 pati koji ne me videle, ali će go sakadovat sunnet. Će zborat za moj din. Će obranat ova vera. Ko je? To su generacijete koji došle posle 3 vekovi, a inša Allahu ta'ala, i mi je da spađamo ta generacija koji ne sme go videle pejgambera selam, međutim ako doživuo mene govi od sunnet. Doživuo mene govi od sunnet. Ko žive mene govi od sunnet. A ko je njegov sunnet? Da skažem jedna prilika u hadis koji go prenesu Imam Tirmizi, hadis je Hasan, kada je veli pejgamber sallallahu alaihi wa sallam mu reče na Enes ibn Malik radijallahu anhu, ja Enes, إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك جل وغش لأحد من المسلمين فقل فإن ذلك سنتي فمن أحب سنتي أحياني ومن أحياني كان من في الجنة. O Enes, druga na pejgamber sallam koji mu služiše 10 godini sluga, mu reče o Enes, ako možeš, koja će legneš na večer i koga će se razbudiš sa bajle, a u tvoje to srce nema zloba, nema zavidljivost, nema namčarluk, nema lošotiluk, sprema nitu eden, sprema nitu jedno stvorenije. To napravi go. Ako go živeš, to je praksa, znači tvoje to srce go čistiš, da gi sakaš site luče i da posakuvaš za drugite, ono što go posakuvaš za sebe, fe inne zalike min sunneti, to je moj sunnet. Vidite danas kada ste što je sunnet, prava. Što je sunnet? Da shvatiš pod onim. Što je sunnet? Čekati sunnet od glave na pejgambera selam. Motorot. Mi je danas kad krojime uniforma name vojnici. Čekaj prvo ti formiraj vojnici. Armija pa post uniforma te naporeš na nešto. I veli pesam, ako možeš da posakovaš dobro za drugite, da go čisti svoje to srce od zloba, od namčaru, od lošetu, to je moj sunnet. Koji go žive ovaj moj sunnet? Znači da oživeš to, da oživeš ljubav među muslimani, da musliman go gleda brat na musliman, bez ogled koja boja je, bez ogled koji jezik zborova, bez ogled da li je visok ili nizok, da li je bogat ili siromah. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, man tawaba li gani li ginahu faqad dhahaba thuluthai dinihi. Koji mu se ponižuje za bogatašu poradi njegovog bogatstva. Primjer bogat čovjek, znaš, ja ti kažem lično, primjer struga, ili ovakvi si,